Esdraspa qillqasqan libro. Kay librotaqa qillqarqa Esdrasmi. Punta kaq capítulo. Rey Serupa decretunmanta. Persia naciónpi Rey Serupa gobernasqan punta kaq watapim, Persia naciónpi Rey Seruta taytario sonjucharqa, paymanta willakuq Jeremiaswan willachisqanman hina. Chaynataqa rurarqa, Tayta Diospa willachisqan cumplikunanpaqmi. Rey Serum willachimurqa lliw gobiernasqanpi kaqkunaman, simiwan hinaspa qillqasqawan kaynata. Persia naciónpi ñuqa Rey Serum kaynata nini. Hanaq pachapi Tayta Diosmi huwarqa kay pachapi nacionkunata, hinaspam kamachiwarqa Judalawpi kaq Jerusalén llaqtapi, templuta hatarichipunaypaq. Qamkuna ukupi kaq Tayta Diospa runankunataya, paypuni yanapachun chaynapi Judalawpi kaq Jerusalén llaqtaman rispa, Israelpa yupaychasqan Tayta Diospaq templuta ruramunankupaq. Paymi Jerusalén llaqtapi Diosqa. Maypim yachasqankupi Tayta Diospa runankunamanta, llapallan puchuqkunaya yanapachunku riy munaq runakunata. Yanapachunkuya quriqullqiwan, imapas kapuqninkuwan, animalkunawan, hinaspa munasqankuman hina Jerusalén llaqtapi kaq Diospa templunpaq ofrendakunawan. Israel kastakunapa Jerusalén llaqtaman kutisqankumanta. Hinaptinmi Judá hinaspa Benjamín kasta runakunapa jefenkuna, sacerdotekuna, Levipa kastankuna, utaq Diospa haykam sonjuchasqankuna rirqaku Jerusalén llaqtapi, kaq Tayta Diospa templon ruranankupaq. Muyuriqninkupi, llapallan kaqkunañataqmi yanaparqaku quriqullqiwan, imapas kapuqninkuwan, animalkunawan, alaqakunawan, chaynataq ofrendakunawanpas munasqankuman hina. Chaymi Rey Ciro Diosninkupa templonmanta hurqumurqa, Diospa servicionkunata. Chay serviciokunataqa Rey Nabucodonosormi Jerusalén llaqtapi, Diospa templonmanta apamuspa churarqa, Diosninkunapa templonman. Persia naciónpa Reinen Serum, chay servicionkunata hurquchirqa quriqullqi waqaychaq, Mitridates sutiyuq runawan. Paymi yupaspan quykurqa, Judalawpi reypa kastan kamachikuq, Sesbasar sutiyuq runaman. Kaykunatam yuparqaku, quri medianukunam karqa, kimsa chunka. Qullqimanta medianukunam karqa waranja. Kuchillukunam karqa iskay chunka isqunniyo. Qurimanta tasunkunam karqa kimsa chunka. Qullqimanta tasunkunam karqa tawapachak chunkan. Wakin serviciokunañataqmi karqa waranja. Quri qullqimanta llapallan serviciokunam karqa, pichqa waranja tawa pachaknin. Chaykunatam Sesbasar, llapallanta aparqa Babilonia naciónpi preso kaqkuna, Jerusalén llaqtaman kutiqkunapiwan. Iskay kaq capítulo. Zorobabelwan kutimuqkunamanta. Judá law llaqtayuqkunata Babilonia naciónpa reinin Nabucodonosorpa, Babiloniaman preso apamusqankunam kutimurqaku Jerusalén llaqtaman, chaynata Judá lawmanpas. Sapakamam kutirqaku llaqtankuman. Paykunam rirqaku Zorobabelwan, Josuewan, Nehemiaswan, Seraiaswan, Relaiaswan, Mardoqueowan, Belsanwan, Misparwan, Bigbaywan, Rehuwan, chaynataq Banawan. Chaykutaq Israel kasta yupasqa runakunam kaykuna. Paruspa mirayninkunam karqa, iskay waranja pachak qanchis chunkan iskayniyo. Sifatiaspa mirayninkunam karqa, kimsa pachak qanchis chunkan iskayniyo. Arapa mirayninkunam karqa, qanchis pachak qanchis chunkan pichqayo. Pahat Moabpa mirayninkuna, ota Josuaypa chaynata Joabpa mirayninkunam karqa, iskay waranja pusaq pachaknin chunka iskayniyo. Ilampa mirayninkunam karqa,
waranja iskay pachaknin pichqachunkas tawayo. Satupa mirayninkunam karqa isqun pachak tawachunkan pichqayo. Sakaypa mirayninkunam karqa qanchis pachak suqtachunkan. Banipa mirayninkunam karqa suqta pachak tawachunkan iskayniyo. Vibaypa mirayninkunam karqa suqta pachak iskaychunkan kimsayo. Asgatpa mirayninkunam karqa waranja iskay pachaknin iskaychunka iskayniyo. Adonikampa mirayninkunam karqa suqta pachak suqtachunkan suqtayo. Bigpaypa mirayninkunam karqa iskay waranja pichqachunkan suqtayo. Adinpa mirayninkunam karqa tawa pachak iskaychunkan tawayo. Isikiaspa mirayninkunamanta kaq aterpa mirayninkunam karqa isqunchunka pusaqniyo. Bisaypa mirayninkunam karqa kimsa pachak iskaychunkan kimsayo. Jurapa mirayninkunam karqa pachak chunkan iskayniyo. Hasunpa mirayninkunam karqa iskay pachak iskaychunkan kimsayo. Jibarpa mirayninkunam karqa isqunchunka pichqayo. Belin llaqtayuqkunam karqa pachak iskaychunkan kimsayo. Nitupa llaqtayuqkunam karqa pichqachunka suqtayo. Anatut llaqtayuqkunam karqa pachak iskaychunkan pusaqniyo. Asmabet llaqtayuqkunam karqa tawachunka iskayniyo. Kiriat Jearim llaqtayuqkuna, Kafira llaqtayuqkuna, hinaspa Berod llaqtayuqkunañataqmi karqa qanchis pachak tawachunkan kimsayo. Rama llaqtayuqkuna hinaspa Geba llaqtayuqkunañataqmi karqa suqta pachak iskaychunkan hukniyo. Mikmas llaqtayuqkunam karqa pachak iskaychunkan iskayniyo. Betel hinaspa Hay llaqtayuqkunañataqmi karqa iskay pachak iskaychunkan kimsayo. Nebo llaqtayuqkunam karqa pichqachunka iskayniyo. Magbis llaqtayuqkunam karqa pachak pichqachunkan suqtayo. Huknin Elam llaqtayuqkunañataqmi karqa waranja iskay pachak pichqachunkan tawayo. Harim llaqtayuqkunam karqa kimsa pachak iskaychunkan. Lod llaqtayuq, Hadid llaqtayuq, hinaspa Uno llaqtayuqkunañataqmi karqa qanchis pachak iskaychunkan pichqayo. Jerico llaqtayuqkunam karqa kimsa pachak tawachunkan pichqayo. Sena llaqtayuqkunam karqa kimsa waranja suqta pachaknin kimsa chunkan. Josué ayllumanta kaq Hidayaspa miraynin sacerdotikunam karqa isqun pachak qanchis chunkan kimsayo. Sacerdote Emirpa mirayninkunam karqa waranja pichqachunkan iskayniyo. Sacerdote Pasurpa mirayninkunam karqa waranja iskay pachaknin tawachunka qanchisniyo. Sacerdote Harimpa mirayninkunam karqa waranja chunka qanchisniyo. Jodabías ayllumanta kaq Josuépa chaynataq Cadmielpa miraynin Leví kasta runakunam karqa qanchis chunka tawayo. Asafpa mirayninmanta takiqkunam karqa pachak iskaychunkan pusaqniyo. Punkukunawan cuentalikuqkunam kaykuna. Salompa mirayninkuna, Aterpa mirayninkuna, Talmonpa mirayninkuna, Akopa mirayninkuna, Hatipa mirayninkuna, hinaspa Subaypa mirayninkuna. Llapallanmi karqa pachak kimsa chunkan isqunniyo. Templopi sirvientikunam karqa. Sihapa mirayninkuna, Jasupa mirayninkuna, Tabaotpa mirayninkuna, Kerospa mirayninkuna, Sihapa mirayninkuna, Padompa mirayninkuna, Lebanapa mirayninkuna, Hagapa mirayninkuna, Akopa mirayninkuna, Hagapa mirayninkuna, Salmaypa mirayninkuna, Hanampa mirayninkuna, Gidelpa mirayninkuna, Hagarpa mirayninkuna, Rieaspa mirayninkuna, Resimpa mirayninkuna, Nicodapa mirayninkuna, Gasampa mirayninkuna,
usapa mirayninkuna, pasyapa mirayninkuna, bisaypa mirayninkuna, asinapa mirayninkuna, mionimpa mirayninkuna, nipusyanpa mirayninkuna, bakbukpa mirayninkuna, hakubapa mirayninkuna, harhurpa mirayninkuna, baslutpa mirayninkuna, mejidapa mirayninkuna, harsapa mirayninkuna, barkuspa mirayninkuna, sisarapa mirayninkuna, timapa mirayninkuna, nisiapa mirayninkuna, hinaspa hatifapa mirayninkuna. Salomonpa sirvientinkunapa mirayninkunam karqa, sutaypa mirayninkuna, suferetpa mirayninkuna, perudapa mirayninkuna, jalapa mirayninkuna, darkonpa mirayninkuna, gidelpa mirayninkuna, sifatiaspa mirayninkuna, jatilpa mirayninkuna, bukeret hasibaimpa mirayninkuna, hinaspa amonpa mirayninkuna. Templopi llapayan sirvientinkunapiwan Salomonpa sirvientinkunapa mirayninkunam karqa, kimsapachak isqunchunkan iskayniyo. Telmela llaqtamanta, Teljarsa llaqtamanta, Kerub llaqtamanta, Adon llaqtamanta, hinaspa Imer llaqtamanta hamuqkunam mana allintachu yacharqaku, taytankupa ayllunkunamanta nitaq kastankumantapas. Chaynapim Israel kasta kasqankumanta iskayrayarqaku. Paykunam karqa, Delaiyapa mirayninkuna, Tobiaspa mirayninkuna, hinaspa Nicodapa mirayninkuna. Llapallankum karqa suqtapachak pichqachunkan iskayniyo. Wakin sacerdotikunapa mirayninkunam karqa, Jabaypa mirayninkuna, Cuspa mirayninkuna, hinaspa Barzilaypa mirayninkuna. Kay Barzilaymi kasarakurqa Galad laumanta kaq, Barzilaypa huknin warmi churinwan. Chayraykum suegrunpa sutinwan sutichakurqa. Paykuna maskarqaku listapi abuelunkunapa sutinta, ichaqa manam tarirqakuchu. Chayraykum manaña chaskisqachu karqaku, sacerdoti kanankupaq. Chayraykum prefecto nerqa paykunata. Ama mikunkichikraqchu, Diospaq sapaqchasqa mikuykunataqa, Urimtawan tumimta sacerdote chuqaspa, Diosta tapunankama, nispa. Chaypi llapallan huñunasqa runakunam karqaku, tawachunka iskayniyuq waranqa, kimsapachak suqtachunkan. Sirvientikunatawan sirvientakunataqa, manam yuparqakuchu, paykunawan kuskataqa. Paykunam karqa, hanchis waranja kimsa pachaknin kimsa chunka hanchisniyo. Karqataqmi warmipas haripas, iskay pachak takiqkuna. Caballokunam karqa hanchis pachak, kimsa chunkan suqtayo. Mulakunam karqa, iskay pachak tawachunkan pichhayo. Camillokunam karqa, tawapachak kimsa chunkan pichhayo. Asnukunañataqmi karqa, suqta waranja hanchis pachak iskay chunkan. Wakin ayllukunapa jefinkunañataqmi, Jerusalén llaqtapi Tayta Diospa templonman charuspanku hurqaku, ofrendakunata, munasqankuman hina Diospa templonpaq. Chaynapi, maymi kasqanpi templota musuqmanta hatarichinankupak. Kapuqninkuman hinam hurqaku, obrapaq huriqqullqi waqaychaqman. Huritam hurqaku, tawapachak pusaq chunkan pusaq kiluta. Qullqitañataqmi hurqaku, iskay waranja hanchispachak pichqachunkan kiluta. Hurqakutaqmi sacerdotikunapaq, pachak pachakunatapas. Llaqtankupim yacharqaku sacerdotikuna, Levi kastakuna, wakin runakuna, takiqkuna, punkukunawan cuentalikuqkuna, hinaspa templopi sirvientikuna. Israel kasta wakin runakunaqa yacharqaku, abuelunkupa llaqtanpi. Kimsa kaq capítulo. Dios adorananku altarta huktawan hatarichisqankumanta. Hanchis kaq killa chayramuptinmi, Israelpa kastan llapallan runakuna llaqtankupiña kachkaspa,
chulla runa hinalla huñunakururqa Jerusalén llaqtapi. Hinaptinmi Josadaqpa churin Josué, sacerdote masinkunapiwan, Salatielpa churin Zorobabelpas ayllunkunapiwan hatarichirqaku, Israelpa yupaychasqan Diospa altarninta. Chaypa hawanpi Diospa animalkunata wañuchispankum, lliwta kañapurqaku, imaynam Diospa runan Moisespa yachachisqanman hina. Hatarichirqakuma allin tiyaq altarta. Chaynataqa rurarqaku chay allpapi runakunata manchakusqankuraykum. Chaypa hawanpim Tayta Diospaq animalta wañuchispanku lliwta kañaqku, sapa tempranun hinaspa sapa tarden. Rurarqakutaqmi ramada sutiyoq hatun fiestatapas, imaynam qillqasqanman hina. Diospaqpas animalta wañuchispankum, lliwta kañaqku sapa punchaw. Costumbrenkuman hinama haykam kañana kaqta, sapa punchaw kañaqku. Chaymantam animalkunata wañuchispanku, Diospaq kañaqku sapa punchaw. Kañaqkutaqmi llullukilla punchawpipas, chaynataq Tayta Diospaq sapaqchasqa llapallan huñunakuy punchawpipas. Kañaqkutaqmi pipapas kikinmanta Tayta Diosman llapallan ofrece munasqankutapas. Qanchiskaq killapa punta punchawninmantam qallarirqaku, Tayta Diospaq animalta wañuchispa lliw kañapuyta. Ichaqa Tayta Diospa templumpa cimientionkunaqa manaraqmi churasqachu karqa. Qullqitam qurqaku albañilkunamanwan carpanterukunaman. Qurqakutaqmi mikuytapas, tumanapaq kaqtapas, hinaspa aceititapas, Sidon hinaspa Tiro llaqtayuqkunaman, chaynapi Líbano montimantaraq lamar huchanta, Jopi llaqtakama cedro kullukunata apamunankupaq. Chaytaqa rurarqaku, Persia nacionpi rey Serupa munasqanman hinam. Diospa templon simientasqankumanta. Iskay wataña Jerusalén llaqtapi, Diospa templonman chayasqanku hawañam, chay iskay kaq watapa iskay kaq killampi, Salatielpa churin Zorobabel, Josadaqpa churin Josuipiwan, hinaspa paykunapa ayllunkunapiwan qallaykurqaku, Diospa templon hatarichiyta. Chay runakunam karqa sacerdotekuna, Levi kastakuna, chaynataq Babilonia nacionpi llapallan presuchasqa kasqankumanta, Jerusalén llaqtaman kutimuqkuna. Chay templo ruraypaqmi Levi kasta runakunata, iskay chunka watayuqmanta hanayman churarqaku, chay obrata rurachinankupaq. Josuémi churinkunawan hinaspa ayllunkunawan, chaynataq Judabiaspa mirayninmanta Cadmielpa churinkunapiwan, chullaruna hinalla rirqaku Diospa templumpi llamkaqkunata llamkachinankupaq. Chaynatam rurarqa Jedadapa churinkunapiwan hinaspa ayllunkunapiwan. Paykunaqa karqa Levi ayllumanta kaq runakunam. Tayta Diospa templumpa cimientunta albañilkuna churachiptinkum, sacerdotikuna chaypaq hina pachasqakama cornetillata aptarikuspanku sayarirqaku. Levi kastamanta Asafpa mirayninkunapas, sayarirqakutaqmi platilluntinkama Tayta Diosta alabanankupaq. Chaynataqa rurarqaku Israel nacionpa reinin Davidpa kamachikusqanman hinam. Takiqkunam alabaspanku hinaspa Tayta Diosman graciasta huspanku takirqaku. Payqa ancha allinmi. Payqa Israel kasta runakunata wiñaypaq kuyapayaqmi. Llapallan runakunam hatun kusikuywan qaparispa Tayta Diosta alabarqaku. Chaynataqa takirqaku Tayta Diospa templonta simientasqankuraykum. Chaypim tarikurqaku sacerdotikuna, Levi kastakuna, chaynataq ayllukunapa achka jefenkunapas. Paykunamanta machuña kaqkunam rikurqaku punta kaq templota. Chayraykum chay templupa cimientunkuna churasqa kasqanta rikuspanku, qaparillawanña waqarqaku. Wakinkunañataqmi kusikuymanta qaparirqaku. Runakuna nisyullataña qaparisqankuraykum, mana pipas riqsiyta atirqachu, mayqinmi kusikuywan qapariy kasqanta,
otaq mayqinmi waqaywan qaparikasqanta. Chay qaparisqankum karusukama uyarikurqa. Tawa kaq capítulo. Llamkaqkunata enemigonkuna sayarachisqanmanta. Judá kastapa hinaspa Benjamín kastapa enemigonkunam yacharurqaku, Babilonia nacionpi presuchasqa kasqankumanta, kutispanku Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa templon rurasqankuta. Chay enemigokunam Zorobabelmanwan ayllunkunapa jefinkunaman asuykuspa kaynata nirqaku. Perjasunchikya kuska. Ñuqaykupas qamkuna hinañam Diosnikichikman asukuykuniko. Paypaqñam animaltapas wañuchipuniko, Asiria nacionpi rey Esarhadonpa kayman pusamuasqanku tiempomantaraq, nispa. Chaymi Zorobabelwan Josué hinaspa Israel ayllukunapa wakin jefinkuna nirqaku. Qamkunawanqa manam hukllawakuymankuchu, Diosniykupa templon huktawan hatarichinaykupaqa. Ñuqallaykum hatarichisaqku Israelpa yupaychasqan Tayta Diospa templontaqa. Chaynataqa rurasaqku Persia nacionpa reynin Ciropa kamachiwasqankuman hinam, nispa. Chaylaw llaqtayuq runakunam hukman yachirqaku Judá kasta llamkaqkunata, chaynapi amaña llamkanankupaq. Consejaq runakunamanpas pagarurqakutaqmi munasqankuta llamkaqkuna amaña ruranankupaq. Chaynam pasakurqa Persia nacionpa reynin Ciropa gobiernasqan tiempomanta, Persia nacionpa reynin Dariopa gobiernasqan tiempukama. Rey Asuero gobiernayta qallarichkaptinmi, wakin runakuna qillqarqaku Judá lawpi, hinaspa Jerusalén llaqtapi yachaqkunapa kontrampi. Rey Artajerjespa tiempumpim, Bislanwan Mitridates, Tebel hinaspa paykunawan wakin kaqkuna qillqarqaku, Persia nacionpa reynin Artajerjesman. Chay karta apachisqankutaqa, qillqarqaku Aram runakunapa rimayninpim. Rehum sutiyuq runam karqa kamachikuq. Simsa sutiyuq runañataqmi karqa secretario. Paykunam kartarqaku Rey Artajerjesman Jerusalén llaqtapi yachaqkunapa kontrampi. Ñuqa kamachikuq rehunmi qillqamuyki. Secretario simsaypiwan, hinaspa kuska kaq masiykuna, Persia nacionpi, Eric lawpi, Babilonia nawpi, hinaspa Elam law Susa llaqtapi juezkunapiwan, trupakuna kamachiqkunapiwan, hinaspa gobernadorkunapiwan, Samaria llaqtakunapi yachaqkunapiwan, hinaspa Eufrates mayupa kaylawninpi yachaqkunapiwan. Chay lugarkunamanmi ñawpaq abueloykuta presuta pusachirqa, hatun munayniyuq rey Asnapar. Kayma apachimusqayku kartapa copian. Reynillayku Artajerjes. Eufrates mayupa waklawninpi kaq serbiqnikikunam rimaykamuykiko. Yachaya reyllayku. Qampa kasqaykimanta ñuqaykuman hamuq judiokunam Jerusalén llaqtaman chayaruspanku, hatarichichkanku mana kasukuq chaynataq mana allin runakunapa yachanan llaqtata. Simientunkunatapas allichaspankum murallantapas qhispiykachichkankuña. Yachaytaqya reyllayku. Sichum kay llaqta yapamanta hatarichisqa kaptinqa, chaynataq murallanpas perjasqa kaptinqa, manañam paganqakuchu alcabalata, impuestota, nitaq contribuciontapas. Chaynapim reykunapaq quriqullqi chaskinankuqa asllayanman. Qampuni mantiniwasqaykikuraykum mana allinpaqchu rikchakapuwanku despreciasqa kaynikiqa. Chayraykum yachanaykipaq reynillayku willamuykiku. Chaynapi abueloykikunapa tiempumpi pasaqkunamanta qillqasqanku librupi maskachinaykipaq. Chay librupi imam qillqasqa kaqta tarispaykim, yachanki kay llaqtapi runakunaqa mana kasukuq kasqanta. Reykunapas hinaspa wakin llaqtakunapas dañaq kasqanta.
Paykunajariki ñawpaq tiempo kunamantara hujarikuq runakunam. Chayraykum kay llaqtaqa purmachisqa karqa. Chayraykum nimuykiko reyllayko. Kay llaqta musuqmanta hatarichisqa kaptinqa mayupa tukuy kay lawninpi llaqtakunaqa manañacha hampañachu kanja, nispa. Hinaptinmi rey Artajerjesñataq kartarqa kaynata. Kamachikuq Rehum, secretario Simsay, Samaria lawpi yachaqkuna, hinaspa Eufrates mayupa waklawninpi kaqkunapas hamkunatam rimaykamuykichik. Ñuqaykuman apachimusqaykichik kartam, leesqa hinaspa rimayninkuman tikrasqa karqa, ñuqapa hayllaypi. Librupi maskachispam yacharqaniku, chay llaqtaqa ñawpaqmantaraq reykunapa contrampi hujarikuq kasqanta. Chay llaqtapima rimanakuspanku gobiernopa contrampi hujarikusqaku. Jerusalén llaqtapiqa ateyniyuq reykunam kasqa. Paykunam munaychakusqaku Eufrates mayupa tukuy waklawninpi, chay reykunamanmi pagasqaku alcabalatawan contribuciontapas. Chaynaqa kunanya kamachichik chay runakunata amaña ruranankupaq, chaynapi chay llaqtata amaña hatarichinankupak. Ñuqa kamachiptiñam musuqmanta hatarichisqa kanja. Ama junqaspam cumplinkichik kay kamachimusqayta. Chaynapi reykunapa contrampi imapas ama kananpaq. Rey Artajerjespa kartantam leerqaku Rehumpa hayllampi, secretario Simsaypa hayllampi, hinaspa paykunawan kaq wakin runakunapa hayllampi. Ut hayllamanña Jerusalén llaqtaman rispankum, judiokunata obligarqaku amaña llamkanankupaq. Chaymi manaña rurarqakuchu Jerusalén llaqtapi Diospa templunta. Sayarurqakum Persia nacionpi rey Dario iskay watamaña gobiernanankama. Pichqa kaq capítulo. Diospa templon qhispichisqankumanta. Diosmanta willakuq Agiowan Edopa churin Diosmanta willakuq Zacariasmi, Judá lawpi hinaspa Jerusalén llaqtapi yachaq judiokunaman willarqaku, Israel kamachiq Diosninkupa sutimpi. Chaymi Salatielpa churin Zorobabelwan Josadacpa churin Josué, kaqllamanta qallarirqaku Jerusalén llaqtapi Diospa templon rurayta. Paykunataqa yanaparqakum Diosmanta willakuqkunapas. Chay tiempupin paykunaman rirqaku Eufrates mayupa waklawninpi gobiernaq Tatnaywan Setar-Boznay compañaqninkunapiwan. Paykunam nirqaku: Pitaq kamachisurqankichik kay templuta kaqllamanta hatarichinaykichikpaq, hinaspa kay pirqakunatapas qhispichinaykichikpaq, nispa. Hinaptinmi willarqaniku chay templo hatarichiq runakunapa sutinkunata. Aswanqa Diosniykum judiokunapa kamachiqninkunata waqaychawarqaku. Hinaptinmi hinalla rurarqaniku rey Darioman willachimuptiyku kartamuanankukama. Eufrates mayupa waklawninpi gobiernaq Tatnaymi, Setar-Boznaypiwan hinaspa Eufrates mayupa waklawninpi kamachikuq masinkunapiwan rey Darioman kartarqaku. Chay apachisqanku kartam kaynata nirqa: Reyllayku Darío, rimaykamullaykikum. Yachaya, ñuqaykum rirqaniku Judá lawpi kaq hatun Diospa templunman. Chay templutam hatun labrasqa rumikunawan hatarichichkanku. Perqankunatapas ñam bigakunawan churasqaña kachkan. Apurawllamanña rurasqankuraykum templuqa qhispiykuchkanña. Tapurqanikum kamachikuqkunata: Pitaq kamachisurqankichik kay templuta hatarichinaykichikpaq, chaynataq kay perqakunatapas qhispichinaykichikpaq, nispa. Paykunapas sutinkutapas tapurqanikum qanman willamunaykupaq. Paykuna kamachiq runakunapas sutinkunatapas tapurqanikum qanman qillqamunaykupaq. Paykunam niwarqaku: Ñuqaykuqa kaniku hanaq pachapi chaynataq kay pachapipas munaychakuq Diospa sirviqninkunam. Kay musuqmanta hatarichisqayku temploqa
ñawpaqmantaraqmi rurasqa karqa. Chaytaqa Israel nacionpi hatun reymi rurachispan qhispichirqa. Ichaqa hanaq pachapi munaychakuq Diosta, abueluyku piñachisqanraykum paykunata quykurqa, Caldea laumanta kaq Babilonia nacionpa reynin Nabucodonosorman. Chay reymi, chay templuta tuñichispan presuchasqata Babilonia lauman paykunata pusarqa. Chaywampas Babilonia nacionpa reynin Cirom, gobiernay qallarisqan watapi, kikinpuni kamachirqa Diospa kay templon musuqmanta rurasqa kananpaq. Chay rey Nabucodonosormi Jerusalén llaqtapi Diospa templonmanta hurqururqa, qori qullqimanta serviciokunata, hinaspan Babilonia llaqtapi templonman churarurqa. Chay serviciokunatam rey Ciro hurqururqa Babilonia llaqtapi templomanta, hinaspam quykachirqa Sesbasarman, paytam churarqa prefecto kananpaq. Rey Cirom Sesbasarta kamachirqa. Jerusalén llaqtaman rispaykiat Diospa templonta musuqmanta, maymi kasqanpi hatarichimuy. Hinaspaya chay temploman churamuy kay serviciokunata, nispa. Sesbasar rispanmi Jerusalén llaqtapi Diospa templonpa cimientunkunata churarqa. Chaymantapunim kunankama, temploqa perqachikuchkan, ichaqa manaraqmi qhispichisqachu kachkan, nispa. Chaynaqa reyllayku, allinpaq rikcha kapusuptikiqa, maskachiya reykunapa rurasqanmanta willakuq librukunapi. Chay librukunaqa kachkan Babilonia llaqtapi. Qhawaykuya, chihapchu rey Ciro kamachisqa, kay Jerusalén llaqtapi Diospa templon musuqmanta hatarichisqa kananpaq. Chayna kaptinqa reyllayku, willachimuaykuya, kay asuntumanta munasqaykita. Suqta kaq capítulo. Chaymi rey Darío kamachikurqa Babilonia nacionpi quriqullqi waqaychana wasipi, reykunapa rurasqanmanta willakuq librukunapi maskanankupaq. Hinaptinmi Medialao, Igbata llaqtapi reypa yachanan palaciopi tarirqaku libruta. Chay librupim yuyarinapaq kayna qillqasqa kasqa. Rey Ciropa gobiernasqan puntakaq watapim, kikin rey Ciro kamachirqa kaynata. Jerusalén llaqtapi Diospa templonmantam kaynata nini. Cimientunkunaya churasqa kachun, pirqankunapas musuqmanta hatarichisqaya kachun, chaynapi Diospaq animalkunapas wañuchipusqa kananpaq. Sayayninmi kanqa iskaychunqa hanchisniyuq metro, anchunpas kanqa iskaychunqa hanchisniyuq metruntaqmi. Hatun rumikunatam churanqaku kimsa sejeta. Chaypa hawanmanñataqmi churanqaku uqsiqi bigakunata. Chay ruraypi gastukunaqa reypa quri qullqinmantaya pagasqa kachun. Rey Nabucodonosormi Jerusalén llaqtapi Diospa templomanta hurqururqa, quri qullqimanta serviciokunata, hinaspan Babilonia llaqtaman aparurqa. Chaykunatapas kutichichunya maymi kasqan Jerusalén llaqtapi Diospa templonman, nispa. Chayraykum rey Darío kamachirqa Eufrates mayupa waklawninpi gobiernaq tatnaytawan Setar-Bosnayta, hinaspa paykunawan kuskay Eufrates mayupa waklawninpi kamachikuq runakunata. Paykunatama kaynata nerqa: anchuriychik, ama michakuychikchu Diospa templon chaypi ruranankuta. Judiokunapa prefectunya paykunapa kamachiqninkunapiwan, maymi kasqanpi musuqmanta hatarichichunku Diospa templonta. Ñuqataqmi kamachimuykichik judiokunapa kamachiqninkuna Diospa templonta hatarichiptinku, imaynam yanapanaykichikpaq. Eufrates mayupa waklawninmanta, reypaq impuestukuna huñusqanwanya pagaychik lliw gastukunata. Chaynapi rurasqanku mana sayarunanpaq. Qoychiktaqya, sapapunchaw Jerusalén llaqtapi sacerdotikunapa ima mañakusqantapas, malta turukunatapas, chaynataq karnerukunatapas. Chaykunataqa qunkichik,
hanaq pachapi munaychakuq Diosman wañuchispa kañapunankupaqmi. Hoychiktaq ya mañakusqanku trigutapas, kachitapas, vinutapas, hinaspa aceititapas. Chaynapim hanaq pachapi munaychakuq Diospaq animalkunata wañuchipunqaku, hinaspam allin kanaykupaq mañakunqaku, ñuqapaqpas chaynataq churiykunapaqpas. Sichunpipas kay kamachikusqayta mana kasukuptinqa, paypa wasinmanta qhiruta hurquspankuya, chaypa puntanpi huqarichunku wañunanpaq. Wasinpas tuñichisqaya kachun mana kasukusqanrayku. Jerusalén llaqtapi sutinmanta riqsichikuq Dios yachin kachichun llapa reyta otaq runakunatapas Jerusalén llaqtapi Diospa templunta tuñichiptinkuqa otaq decretuytapas cambiaptinkuqa. Ñuqa Dariom kay kamachikuyta huni, chaynaya rurasqa kachun.